Kunanga umbiko losolungile ngolomuhle ingwenyama seyibuyile kuleli ngemuva kuphetha luhambo lwayo lwemave lamabili iAzerbaijan kanye neUnited Arab Emirates. Ingwenyama ibuye kuleli ngemgcibelo kusihlwa kanti ke beyisingethwe inkosikazi Makela Mashwama kulolu hambo. Ngemgcibelo kusihlwa sive silibhekise esikhumulweni setindiza eKing Mswati III International Airport kuyomkwela ingonyama lebuye kuleli ngemva kwehambo lwayo lwemave lamabili lekube iAzerbaijan neUnited Arab Emirates lapho khona beyisingethwe inkosikazi Makela Mashwama. Ekufikeni kwe ingonyama ihlonishwe ngengoma yesive yahlelwa umbutho wetekuvikela. Silo semhlaba sichubeke savusela lebe bakulesikhumulo setindiza kutosemukela lekube sigodlo bantu abenkosi umhlonishwa ndvunankhulu nemabandla ngekwehlukana tindvuna tembuso kanye nesive. Esigodleni elitsitsini ingonyama ibikele umhlaba ngelihambo lwayo loluqala emhlanganweni wamadolobha nekuthuthukisa kwawo lebo ubanjelwe edolobheni leBaku lwachubekela eAbu Dhabi even le-United Arab Emirates lapho nakhona kube nemisebenzi letha ukuphakamisa live. Silo sithi kulolu hambo live limunye lwati lolungagcinisa tinhlelo talo letfaka ekhatsi lihlelo lekusonzeta lusito lwahulumende edvute nesive nelihlelo lekudala emathuba emisebenzi. Sibeke sibonelo selive leAzerbaijan lelivete sifiso sekwakha indzawo yekwenta emabhizinisi lehlukene kuleli. Kwaba into lebayivele bayijabulela ukuthi na bangathola indzawo lengabonakala nje ukuthi iba industrial park yabo ibe yase Azerbaijan. Kwakhanya ukuthi cha live litawuvele libuke tindzawo lapha kangwane bese leyo ndzawo leyo batayi developer bona esigabeni lesingiso batawuletha imali tabo balethe ma designers abo ba develop kule standard lesi sabo labasisebenzile le emva eAzerbaijan lesisibonile lesisithokotele kakhulu lesithombe lesisibonile ukuthi if namba lethu umsebenzile njena live liyawuthuthuka kakhulu ngoba limave lawa labonakala ngokuvela ukuthi athuthukile andlondlobele kutemnotho kutenhlala kahle kuma infrastructure nakuko konke nje lapho nangabuka impilo yekuhlala.
Ngonyama ithi live lemukeleke ngetandla lethokomele nase-United Arab Emirates alo nelakangwano sifakazelo salobo kwaba ukuthi ivusele ubuholi belive kwasayinwa nezivumelwano lezivumela kuhamba ngaphandle kwemavisa emkhathini walamave lamabili kulabana bobhukwana bekuphuma nekungena belihlobo lwama-diplomatic nema-service passports. Kwabonala ukuthi tekuchumana nanda ungene eveni niphume ningene akube malula lokungena nokuphuma ngoba nje na kulena nje indzaba yemavisa ibuketiwe ukuthi umhlaba usebenza amavisa kepha ke lamave lamabili UAE nelive leSwatini akusayinwe isivumelwano ukuthi amavisa vele asala beko celeni kube malula na uhamba uhambe nje ungakatholi kwa visa. Kwaba kuhleke lokho kuyakhomba ukuthi awu kuvula yona iminyango ukuthi kusebenta kuto setshenziswana kakhulu ikakhulu ngoba tinyenti naleti inhlelo lekufuneka silanzelele sisebenta nabo kakhulu ukuthi awu nabo basemukele kahle kakhulu be UAE Ingonyama ngalokukhethekile ibe seseyemukela tivakashi letiphuma emaveni lehlukahlukene letikuleli kutongenela tinkonzo telibandla lamaNazaretha kanye nemicimbi webushfire. Kuhle siyathokota kangwane nelive sikhanza konke ngenile ngalapha kunalaba kunelinyasi nalo lwezulu nalo litothandaza nelibandla lonke lakaShemba nangalapha kune tekunanzisa umqondo ibushfire nabo bakhona kugcwele lababuya ngaphandle lapha batongenela eMaswati konke ngilokuhle lokho ngoba konke lokho kuyayisupporta umnotho welive leSwatini lesikufisa ukuthi bonke labo labakhona balakithi eSwatini nalaba attenda yonke lemisebenzi konke kuyawuba kuhle kuhambe kahle. Lebika kwethu indzabeni ngisandile Makhanyana Zweli Masuku naThabiso Dlamini esigodlweni eLuthithini. Chubeka uthamelo umsakato yeSwatini TV ngolomhlenje ngoba nakuphela dona tindzaba sitabe sikwethulela